May paworas, labuat Kapampangan. Samantala ko ining pami katagon, dahil aming pumiji na kining Cherry Blossoms Park, kining shooto. Ining kaya katamong dinalan at 35 karing kaya katamong tegalgon video ne. Gumpisan ko ne. Ing bungunan dili, munikala neng Ian Manalo sa Lenga. Ing amano mipahamak ing mas manayon ng Kapampangan mipakarok kadua munikala nemang Marlon Licop Alcantara ing ay lang ado palang Roland Maniago ang pangunakan ing amano makakalong o kaya makakarga ing mas manayon ng Kapampangan makakilik ing katukina katlo unikala na nemang Norman Sinamban ing amano magsinungaling tegalugan niya mas manayon niya ing miglaram kayong Kapampangan ing katukina magmadali ini naman Errol Jand yang bigmunikala ating mas manayon na kayong Kapampangan sasamal o kaya mamaligwa ne ining katuki salansan ing migmunikala kanini Miguel Pabuna Malyari II ating mas manayon ng Kapampangan talaksan ing ining katuki na RV Rivera yang migmunikala ing dindam na kanu ibig sabihin tegalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing Amanwan o kaya Kabaldugan o Burisabian ne ining dindam na naman kanong Rodel Gosum binabati o kaya babatian pa ni kaya naman doon pininian ing mas manayon ng Kapampangan pagmananwan o kaya dinan maya paworas ne ing Taulindili Jillian Torres naman yung migmunikala ating manong ginamit da kanong dindam na mibaon tegalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan yung mikutkot itanamo pakit kong bagyaki kayo rin yung Cherry Blossoms kayo ni King Shooto itauli lang bagya dapat uli ni halos makapulblom nala uning kaning mitugi-tuking aldo kanini mga paruminggo papali yung aldo so mekad magpulblom la kanini nung ating kondaramdaman bala mong makinang gagana kita ekbalo manispray yata kining marangle kining bandang wanang ko ekbalo mayakit siya nya makanyan man sana ining kaya katamong katatakutan at kaliligalig virus mitong nang nan balita ko tinatang may nakita panuli balo o batero pa gagamitan masales pero siguro malapit na kanyan tutukita pa mo rin keng sasabihan da rin makibalo itang social distancing magdatun tamo keng karangkyak na ambali talulwal pibatan tapa ang bagyang kaputang nilakonan at syempre patse Kapampangan tamo may pangapampangan tamo wala na muna pa kanita pag maragul tayong kaya Kapampangan pag masabalan tayong Kapampangan din kaya katamo nga po din kaya katamo nga anak sana etala panagalugan Kapampanganan tala at burikya mo nga dinan maya po ora si Alan Ray Ginto kabats miyan niyang elementary mikit kami kay Facebook marato niya last kayata after 54 years kalambat misabi kami makuswelo ko takala salamat luwid ka Ray itanamo takala salamat kay Manalbe luwid tamungan